Talofa Samoa. Ile nei foi minute po le nei taimi. O te fatalofa foi le pa ia mana malu si o tato atu. La to mo pai foi no mo le ava no fai ai ona. La to mo mai mo ai foi mo fa fonga foi. E se tal no anga foi se mata o po te tu ina tu ile nei aso. O lea o te fatalofa toi po fia lava le tu ma se vaenga le kelope lo e fatasi mai ai. O ina tu la whaftai no te awa noa foi ba. Mwhai ei foi ona tātou mōlewa noa tātou te tartar noa foi ma tu whae foi ma whasoa ai foi. In tā upu foi o te tuina atu foi i lau foi polo kalamo e tartar no whatasi ai tātou. Au te whatalo whatu le tupu mai o la tunu. Ia le ai lava se ata mai po se malo se mwhena wa se o tō pa ia mau tō malu. Awa e mai le vau e o le whau. Whata alofa atu whapitoa foi i o tātou whau whalu pengo o whawhea ngainga o lo o tau swina foi le ipu o le whaoltanga i tonu o lalwhanga manu. Tonu le atunu maiseo atunu i whafo o e kālesia ma patawhaitau langam tapo inga SS. Lawa la tau mai ele tu whale anganga fu e sosoani ma alosi. Ile tu whale tino o tātou tangata sa moa po whia lava le o ngalo langi. O lo o au mawai, o no ngā luenga. E po a lava nistu langa foio. O whamoimoenga foio mo le lumanai o a inga taitasi. Whatalo whatu foi i le au talavou. La tau mwhaiana mo sawa noa foi silsila mai moai fo. A tonu foi e se mea o ngai foi le nei tartar noa toa nei to ina. I na ia whaapea o na petu whae ai foi ma whae ai o to whae unga. I whae unga le lei. Mo le alualu i lumo lo to soi fua le lei mo le lumana. O te tuinatu foi le au whatalofa. E la tau o lo mau i tua ngasi tono maota malawa ia po te tohonu foi o maota ngasi po whia lava a ia o atu i le ala mai tau sanga mana pongi i le mana whamarolonga le anganga ia te auto i le ngata i le tino ia whapea foi whale anganga ia o te masalo e tau tatu o sao lava foi e au foi le whaubia ni taimi tātou tār noai. O te loa foi o pewa o maua foi lea. O le toa tele, o tātou o le awa noai mau, e o lai whainga luenga, whaisinga break po se smoko po le ai noa, mana o lawa ai po le a foi se me o es whamtala. I o le mesili, o se awa noai mwhai ai o na mai moa mai ai. Ia ma whai ai foi la i o sau awa noa e te share tuale tāpolo kalama, ma like, yeah, ma subscribe, a pia te pule alofa e so malosi, ma so wanganga fo i ai wot whaalua ni luma tāpolo kalama. Ai, o lea so nei sa o mata mo whaalongolongo e fo i se po kalama, mata ngō fia fo i sa tuina mai, le se tasi fe uso le sa o fa salau sa o ta o foi la episode mudi a si uso le o Andrew sua leota te tu lo lava le iona swafa tau langi po i ro a sa o mai lungo pro kalama a pese iona i swafa e tolo te mana tua lava pese i longa no mo o Andrew ia ma sua leota
deu lua ia li sa o fala longo langa ploka lama mata ngo fia lavana nei o fa pe o mata upu o se vaenga pe e tau songa matua o i masmata upu sa mana o leo te mana tala no e le aso le fiafi nei ya sa ia ta ua ia si malwal malo le sa maliu fasito le mission va pena na tulia e o falos fa ingano o te loa o te tele o le whamtalanga o nei mea o tau malama le i le awalana ma fuanga na o aisi ali i o le lava nisi na latou o te leilo pena aveni la o malosi pe aingo ai nai ui na o maliu le taimi mua no ba ai le sa faila o post lunga sa tuina tui lunga o le Facebook sa o ta o i na o tu tala mai e tauta ia le to fa fo il vai malai mo la to plokalama ia asiata sa o vai atu ai a peia o si atali le posiuso le ia kota o mau hansi sa ia fa ali tonu ina mai ia ata o le o tu langa sa fa o ile le maliu isi malu le malo o mela no focus e la to o famtalanga fai mai peia na o laito o tuli sieli a o pa ui tuolo na tino pe e ma kele nga ilunga i tūtau matau ano ngā po ele lei male iaka e lua lei pulu ilunga i ile e lainga lei mare po le isu a se i tulou la ilunga i na tasi lava la o va ie o fa peloa that's by means of execution lale winga o lefe mea o le execute lona winga lai o surrender ngaka a lua kuarga po aina fa fair tulanga lea pa o e fa penale ia le la o malosi ma fa peon fa tam ia o ia o la o aila i pulu ye lua o te tawa o mai masalo le fanga le safa o se pistol and it's a single action weapon longa winga o single action e kas ngale mpulu o le trick also le pulu ko e pulu wa e compare ko e pulu mai i ko ele fanga ia le sa mala po le hammer o le trick o koe o omia le lima pawar mea o le omio lima o le vavela lo lima o le vave whainga no a lua la pulu e lainga le ole amio la o skama i pulu lea ole fanga let's say for an example it's a 9 mil and ma fai 9 mil leo nga move le i paunga e kouse lau lima i le valu foku backward pa ai kongu le kingo le kangaka ai a lunga la o le matauria wa o le wa vai fo i le mfai ala leo te pa maonia le tala le fa pe to tuli no inga na pa le pulu mua le impact nga e kau loa la me kupulu flick backward nga le pa ko e fa o le lakula le pulu lua same path of the bullet, say from the muscle of the weapon or the compensator or the weapon. Same aiming point. Lang ko e wako e pulongo lua. A wale maua kongura le bele sa pai. A wa pālia li la loifo le pulumo mua. A wa move le uru i kua, the impact of the first round. O mela te whaftai ai wai le vai atu pe ngar ko limba ka men sumai i lau post nga sa fai atu le vai taimil na o fia masina taluai a le wo te vai whalongo atu ino whamatala mai e le sunga i asua
ilana prokalama la langa alofa. Leo fa mautuina I mo seven no tu ina tu ai fa penale. Le tūlanga le maliu simalu le malo. Pala fa ngata la ila fa amtalanga paul meu te awina atu. It was the poor man or the gentleman was executed. Okay? The executed means he surrendered, he gave up. Okay, kneel down or get down on the ground. Mea foi pe ko vai ki fanga fa penga. Yeah. There is in fight. Since you've seen all of these people involved in this, I pay on the sound no for ya sunga ya su la langa lo. They do for tangata ina la to for la to for ia sa faia le fatanu ina le fala vela vele ya na matematenga ya o ka ko do for tala le tu no e asal masalo ai o ye asal le faiva le asal masalo ya la fanga tai sa fa mtalanga I o melo te fitala no atua ye isi o tatu watu no ato ile amatanga mainga ile maliu fo ile lau le ta oni no mai ngoa a wa me uma na fola sia masi la pia uma la tu amata mai ile maliu o si pai pulele na tangata baleina po se paki e nga fai mtu langa fa pena ye tau no fa po pe le ana mawara lo so nga I fonga e lo fai pule la na bolia ya ai le tele o talanta to fa lo ngo ye ma tu sia mai ma au mai la ai o mai nge lang mo for pan menge isi nga ka la involve no alor o le lo pa I a ko po la tu langa o ya Aolo o yai la tau o lai o te yai la masar salongo te lo fa pe foi ate o tau lana la tau planning a toa ma fau fonga le velia lena maliu o isi ma fau o ile le maliu I le isi fai pule lea na fa tangata valeina ile la ko pa kisa fai So I foi ala ia maisi tu laka umo pa e yai nei tangata foi o ke ia o ka umo fo feo o ka vale pale mengi o ila to o isi ngā lulu e tono o le malo a lui foi la ia I nai leo foi ia pe kokolu e pe kofai ngā maridiu kasi alva yasa maridiu fa mai o le fama a lui foi la ia si malole no tal no atuai nei a lui foi I siti na lea le tusitala le profesa lea mai Amerika Samoa lea foi lo amataina lo na fa masinong ono fa pe lea o lea ele me o kupu ngil ka ko kungu o fea mata ona mafua mai ai tu langa na ta ua e Samuel foi lea elo Samuel o kuspaia Samuel le Samuel lea lo falpui nei ma ono tu langa foi o famtalanga malanga di poti le sa tu ina mai matala mai foi inisio o pasal launga ile tu risi ya fa pe foi le tau taia ba se leva tau taia fa fer na o yele ma fa fonga o Samuelu pe o la ka korsa o talabse o fe me mai le kala le abre fa o le o kia pai mala fa la meta o ni o ma so fa wan me o lo uma la vai el langi ato ya fa pe la ko ai valea Samuel ai la sa lo Samuel ia wa fa me sa Fraile me sa e report I leo ai falling mai ele pokia ku leo ia o saule tala leo ia la ile kari ko ngila ko langa
Leango Samuel o Pankai. Ele fatu toinas famtalanga na te whaia ia manisi lava tūlanga o iai matu whapena. Pei foi le e tau awa esea mai ai lea i tūlanga e winga ile tūlanga le o le whaao o le oti. It means assassination. Lea la o mai ngei pe kako wawa ai wa kasi whai I la wawa ai. I nai ali ia na mali liu te tasio ave ka avale a se tasio o la tosa il palmene o leo to tolu ia sa mali liu fa mai o si uso le na maliu le I maiuta I fasto te io o mai I le maliu o sitina lea tu sitala professor le e sa o hela le saunoanga Andrew Sua connect the dots ala ofisini me o sa wari ngi ma fau ma fa pene etanga o le mea e mai lungo makamanga ngi me o ki fanga wa ngi me uma wawai aku se o tele au me e pi o fai lilu e o fata unu ingo ni me o lo tele ina o tu iata ti fanga o le whaalunga la o le ma anga po le tu langa o pe aise o ni mea na o mai e nei tangata mai tonu o se a inga I mātu de ai ai whawhea la tau whawhea ngai le ai fo ai whawhea ia pūlenga li im whai pūle o nuu mala ala whanga ia I rongo ia ai loa whai nā mea ia o mai lunga o tūlanga o nuu mala ala whanga ia nau tō sila fia pei fo sia o nuu de fo I lato na maari liu o no tūlanga whapea na ai les whapea se mea uaru se si ka whaoso se sia o lava le fi o le si whala wa ka unga whanga ia a veri si whale mai tau hasole I le olanga atoa ia ai sao le si ave whal pui ia o le si ia wa te tu low lava whaila ua tau nga sapere tūlanga whapena ia manunu a uma tūlanga whapena ia maliu le si ai ave foi le si whal pui ai le si whapea ua laku whain tūlanga whapea ono pasini foi la ia o feme tau ai nei tūlanga whapea nei ma nei a mionga ua o whai ele au tala vou ai mga ka foi ngā o tō tele o nisi ono ma whawhau le whapea o le mea tonu a lea o le mara o le eika maiki e mai la tō o atu nei I Amerika New Zealand Australia ai mai sengi Amerika saying being involved in gang activities ku la fai gang ia being o America ia pese o gang mas ka uai ai foi le tap tu lava ka ori o le a foi o le oh gosh o le blood male the Greek yeah o ELA area yeah o te loe po le kasi a le SOS a Sons of Samoa ma tu lava pena e foi le si gang Samoa o tangata umana ni o tu I pi wa ke la ko foi Samoa ai a sa fa makalanga ba isa ko asa ba me ka va ko I skai di voi pe o ka voi ka yang kengi ngi America so what we call in the military as wannabes na ka voi wa ko la ope o mbo la vango fore ngo nga oila ia pe will act as if they know what they're doing as if they're that bad you'll find out what bad look at pa ko fo le pe o fa ila ko fo le kanga ka makwam ka o kia o belenga ola mai la ko tu lang fa pe ia wa tu nei ia
A o ai la wai kua o meni. Whaingata te le mele wai il tatu atunu. Pe a whai a sao le rumor, a sao le tala alu le lo iai, a sao le matematenga ma le connecting a dots ia le autostala ma ila to la autostala sue. E ala o nga whaingata ona iese tau whinga nei mea. Langa o ila to o e o lo tofia e le atunuu la to te whaia tu la fono, ma whai tu la fono mo le pui o le atunuu. O ila to fona ia o lo i tua i tu langa umane i le kokale pengo ku la fonga ia sa la to fau i tono o le parliament. Ia lenka ko whaarongo nei fo i le lele ta umani rei o te reilo pe sa o pe a wa fia ni whasalango wo wa iai. Nea wha pe ua o whai pule ma i eo sa ingile siaki e fia sulu afe. Ia i fonga e mai alu whaafe e pe valu afe i whakaungo o le aisa. O le mela na silio na whaingata. A ilo se si o la o waanga i ko i me whapenge. O le matua whaingata la whatele no ia. A o fo ila nga o mainga. Ai ma pe ona yel masalongia e tangata o le atu no mai se lava ila te atu i fafa malatu wa ia me whapeni lo kupu ngei. Le leo wa kupu fu Kongo o Samoa. Malatu wa ia. O ila tau lava na o leo lo ia ingei le kelo whaale tonu. A ua o le tu la fono sa la tau fau. A lea solo mo ia la tau o na whai a wala parapala. Ma te ulanga le te tai tala whengai. E to te lepe e tu la fono le. Or to violate that law. No inga. Le kafa kodu fo ilea that they were supposed independent. Le vaenga le executive. O le judiciary. Ma le legislative. Yeah. Wa fai ken. Te lona le pau lava le branch la lo ko lo ke lo ya lo wa ma fo la lo va to ala pe tau tu ma lo si me ala to na la to. No judiciary. Fa masino. Me nga ke fa fetaia ile atua. O pe ia se fa nga ken ile fa ila lo lisi lua le. Le legislative ma le vanga le executive. Ala fo lo tu tasi pela tom fai unga sao. I mea lo tupu mamborianga i lo tuina atuto. Ia no tau fesiri whapea. Whawhewhea ngai loa le ile o ene to ngai mea. No. Ia. O te talia tu whapea nei. O le i kulanga o meo aisam tu langa whapea na mawera. I kukongo le mirikedi. O vaenga ka o le infantry o le mesa o iai. Au sanga uma e iei le kampangia kasi le infantry e haya ele DEA, Drug and Enforcement Agency. E haya la vaanga nga se vaenga le company ale maling. Whapenga whare ami, bos company ami. Ma te o e whaia ia mission ia o drug. Piki po whele me o lae iaia lae koko wai ia le la au. Ma mea uma whapena au. O le mission mo lana na ualuai. O tausanga
e você lau valu se fulu mas futuro sa mako operate ai il meka Jefferson Forest i ole border ai for your San Diego area ma Arizona ma Mexico ole mission on Lord 1993 I believe ole mission nga sa fai with a third light armor reconnaissance unity 29 pound ole mission foi nga mate on fai ole mission il causa nga favor se lau i was fulu in 1983 ole mission nga there was a serious firefight ile va o matou ne ole mesa matou foi spiliki uma mako yonga makola i advantage point fonga anga le border o mau ke monitor mai le border ka umai po fese me o keringa va ai ka ngaka fo i le me pe o mai le cartel mo poku le ai yonga mako the helicopter mako in we drop down either by fast road or regular landing Ang makuole the advantage point monitor my areas yellow riai a faila makoli pok di pok yang al DEA a fa pela also file DEA come faila mako I won't involve because DEA I move mako as what it's like a backup of DEA how long a ponga Male, no, with due respect to the DEA, get it for the mio le unka kai. No fai mai la for your education and mako ba. But fa penga male kala I spread my mouth lima se fulu boila let's spread il mako ba. So there's no such time to people to come together because this is a forest. O konga vaul mele ia ele va bela sa vali mai si mai le limba nga le fiku vaul mai le o mai I se be fakasi for ye but it's still done masalo na o to fa longo se tasi o passes ava lele nga o Texas nga sau molana sa nga America kurva alele sala ia si mali pepe malang fa ka ofi for ile agency yo le malang va alele for ile le su mus ngale pepe mo la ngo ya o fo ya male fa lo lava yo le pepe le lo o fo yo lo si yo wo leva na maliu si ya openly inside wa ese ole I fa combo drugs o nga si mai fa pepe mama ole tu rekai mi ko nga le na commission nga in Texas because Alan o man tu aina lang because we get into a firefight over there and I hate to use the word kill but let me just say that we eliminate 7, 2 women and 5 people. Ili border nga is kamay pako nga lava asetasio Texans ingay na ule kawa kungalingol kamay town nga pa is right next to the Rio Grande River. And one of the women was also langa may carried by foil pepe. Always I failed to report because I was the platoon sergeant for the whole our pakung. Mali. Tulang ala fa pena. We did a lot of kick doors, break in, throw smoke grenade or busting grenade, or the grenade nga hoilele ile aise ve ongo ngal pau me o le sound a ola nga pai kongol po e pe ya live
Pase pusila yo kalinga se tu lo lava. O ke lo kaimie e te pea I kalinga o kangaka pa. Something to shock people. If there's somebody over there that get ready to kill you, paraka vanga pe ya la o langi fia. So, o vela pa pe na o te fia tala no iai. E alu ai lunga fo I mamenge o lea. Mea kaulanga o assassination. I was a platoon sergeant for what we call a state platoon, surveillance target acquisition platoon. O le ka upakungi lea, o surveillance, o ma ko ngai fa reconnaissance vo ilele ia I kuben fa pitoana ma ke fa ngainga. Way I lumole for the battalion move. This is a battalion level recon unit. Ia o surveillance vanga ia ma le o le si afole o mako pakungi o they're all snipers. E fa pe na fo ilale me o iai. And o missions na fa pe e fa pitoa fo ila e winga fo ila ile. Ile fa tama ia o se target tangata ile si ku. So it was a great privilege and an honor for me to meet and being trained by one of the greatest sniper Congo Vietnam. A whapea te fia kangoi kuko lengor Carlos Hathcock. Carlos Hathcock, or Gunnery Sergeant Carlos Hathcock. I'm not an official sniper, but I went through a 2-week sniper course sa yai lalarava ingani. Ale legend there. And Carlos has trained Rangers, especially SEAL teams. Maliko kero ilako. And he was a Marine. Na maliwo yo to sanga fever salawi was from Maleon. I ole mena lion o walu le kosle luva yaso. Langa I have to have knowledge e winga ile sniper. Male stalking o wala fo ile na lunga fa sniper. Because I'm the platoon sergeant for the state platoon. O menga nga laingo. That's why I ended up with the 2 weeks of that. Ala onga kola ko is full kasi either 9 or 11, I forgot. Weeks. O sea, onga fainga tatili. Kaula sniper pe okole fanga. Fanga. Let me tell you something. Ole fanga. Ole mea sili nga onga fainga fear sniper. No, to aim and click. But to get from point A to point B, good luck. Okay? Te lo ila to ele making ala onga. Or stalking. How to get from point A to point B, point C, how to get to over there. Yellow target. So, Alan Lafayette la from Talangane, because Carlos Hathcock was probably, he was not like the #1 sniper in Murekelo target kafanga, but he was #1 of the most important targets to be taken down. Akaulora the most important targets, especially general level of the enemy, Congo Vietnam. El waku fatama ia le target, le general. O mai na koe se tulo fo ya fika ma le enemy ma tai fausa I tulo. Ma ya kamu e suru I lungo le ulu makula ngapape ala ai ma se mingo ia. O se mena e ta ua I tele na they call him the white feather because if o le ringa e whai alanga ia pūlouri. E iai ma le white feather.
When you people watch the movie called The Sniper, le ngafanga kwa ile pulu la ku ari kong o scope o le sniper mo maliwai. Well, that's where that story comes from that man, Carlos Hathcock. O le melna, e lainga o tala noi me whape nei. O no atu leo nei tangata whape nei I o Samoa. Wo ifo ia po ai lava I la tau ia kele la kukupe ma maua tūranga le malo. Ua whai aku pe ua haya po le saunga O le haya inga pe whape sa o le tala le ia Samuel. Nga haya inga whape ai vale Samuel. Nga te whai esi tūranga wha assassination ina isi whai pule tōlua. Ai te ua watu le ai ea ka mai kele Samuel. El mea ngā lai whanaulang te le ia leo. Ia Samuel ia lato ngā luenga sa whai as an informer. Ngā le leia Samuel leo le taibi atua. Se ivanga nā wōro kai bi o koe furikua ia Samuel. O le au whaatasi Samuel ma le mea safina ngalo ia le. Ia le tele nisi wheo malu o le elo le mtanga luenga Au nisi fo isa involve fo lai involve nei. O lau tartal no atu na nei aso. Le ase a wale mwhaim tatu tina iai nei me whape nei. Hire me, man. Hire me. I'm just kidding. O le whaamoe moe le anganga o le li e soswani. Skako mai aku. Kako aku ngu ulav. Whai ngō fia ia. Na eliminate. Pau alonga whainta. Again, the toughest thing about it, when members of the government are behind this deal, with the drug deal thing, that's where the problem comes in. If we at least just throw more loka ngakangai, just one or two, whai yunga whabisingo, kongit whalpui, whai yunga. That's where it started. But as long as we keep on only mentioning kau ingo, ai leisi mea ko. E o mai ale, sa whaalua al whaola, ia o le mea ngala moe ka. Ia manuia le nei asomo la tu fufuanga, whaina ia wha baua le saunga le mbu matu o file mbu, tato pālota, ko I lua, ko lua so lelo tutoe, ona whata lua ia te autou, ai tolu ia maa. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Oi kolu ia mako, pai a mako, ato I kolu ia oko. Ia. Nau te whapeati ia whai alau pālota male ata mai, male poto, male fia. Ia whai alau pāloka, a mawhau beo utala noa tuai. O ai se vāenga im whainga lako koinga le, ngā lako kao fia tūlanga le le mi ngau leo akui whafo, pa o leo ki ka ngaka whape tūlanga whapea. Malako kaum whaies, whai au wala pui ia I la kōlo, so dia kula po siri o mawhai me siri o le whatama I ali kukupuae, o whanau maalo le atunu e vea mtaitai, o le atunu I le lumunai. Whai au tofi whiringa manuia, Wonga foi ona tala noa tu le tele o nisi, mai se o whawhea ngainga I lato, ia whai ma le poto, whai ma le atamai, ia whai ma le mea siri atoa, ia whai ma le tusi, ia fusia o manei mea ona o le alofa, ona o le alofa. Wa umana tu inatu lo mafu whonga winga I le ngei aloka. Tu mutasi lava o mawawhau, a sau tu langa whataitai, o te makua 110% behind la uri al mali atoa. A sau tu langa whatpaki malako anawatau, I'm 110% behind the fast. Tile ngā tia se tu langa whapena, ai leo utu ina sa, watu le mei lo mawhaunge ke wa fili
Pa foi lo mafau le natulanga. A o lea o tu natu le bela to o te loa a uia. O te loa o le atau si tila I titi foi lunga le saunga le mbu. Marta mao a ingo si o tatu atunu. Pe atu la I maia ya le fast. This is your host for Iron and Island, a veteran state. Have a good day, a blessed week, and Semper Fi. Out. He looks good. More talk!